Kinong yalam kanong po Block Congress Committee mentakas ngi kilalum ya kajing yalang pat ba ha community hall nong po ban penbenapat ba no ya ka kerteng jong ukertong ka party na nong po constituency ban yakhun ya ka election MDC ni banjit ya kinong mi khmat sha KHADC ha usnem uban sawan. Lingba jong katay kajing yalang lapin sawa ya kakerteng jong uba Lawrence Nongrum usamla rangba ka shnong umdap ba unlong kum ukertong MDC na ka party congress ha kani ka election MDC. Ha ka ba lapin skem ru ya katay karay da u general secretary ka district congress committee Riboy district uba defender S Lamari. Ha katay kajing yalang lasaki ru da uba Shal Wilst Malay, President kanongpo Block Congress Committee, ha kajing yadon lang jong usamla Antonio Lapang, President kanongpo Assembly Youth Congress, usamla Donbok Karshandi, Secretary kanongpo Block Congress Committee, lam bat kispa ngut kinong Kershan. Jongi, iba nang may kathan, iba bano nakayam jothi tila. Tapi kili yang kita para junga, ki mama junga, kila bersaki ya kata, mengadai unong ap masih. Dah kajing gerku jongo play, ngalayo penpule, atau kene ki kelas ki kertan. Bad ia kene kajing pule jongaru. Adai kajing sandur ke jong play. Adang kan mau hangapor pengasyong kelas 7. Endang rayo syuti ngayo result. Ngayo nungkong first division. Endang lapori haye hangapor syuti. Ipa jongai ong Lashems nem Lawrence ginang la Sureban Christian School ya me. Lalu kumuk namu berdungi kada nuk jonga. Bakadang kan mau hadu menta ngayam armit arsngi. Namar ba ipa jonga ikren ya kita dikuntit. Sengau sergi. Konsuetna. Ngayam armit arsngi. Bak hadit menta ngalek ban ya kendu ya ki missionary. Ban kerpat lem ya ki. Hato kila em ban yarap inga. Mengenlah penting dia yang kecing pule ke jongan. Dah kecing irap, yo pendek ya ke kelas 8, 9, 10 nampak nagalan. Sponsor, nadong syadong, labai tengka daki missionary. Hadin mengalah pendek ya kecing pule kelas 10 nampak nagalan. Ke kelas 11, 12 mengalah pendek na Mizoram. Kataru. Nadong syadong, nadu kasabon sum, nadu ketawel, kaslipar, kijan, kinep, ki Christian, ki missionary. Banganet halade, bakane kade ki sandur ke jong play na kabenta ke cikim jonga. Bandadei, bangan ay kata kebor, ya imei ipa jonga ban Christian school, imat kelas 10 manam yo rekalat penpule. Hadit mengalah pendek yang ke kelas 12 nampak Mizoram. Alawan siye ki missionary ki kili nga ya kawai ke jikili bangan hapan jubab ya ki. Lada melong reuniam ngin kersan dia yame. Balada melong reuniam ngin nemlak suban kersan yame. Lek siye ya selok berkikimi kikpa saai ke jubab. Endang anak boy hayin ngam ada ukun banengkong baro kiong ingaw bahe ada ukun banengkong haye namar berkumbang ngaraken nengkong mene pengawan na kalong iyeng long sep kabadok ndang ngarapet ya kajing jod jing pra jong kayeng kasep kajing kerdu jong imei bajong ipa kapelong ya nga bangan hap ay ya kajubab ya kita kibriyo kibalale bahaya nga ban ay kajubab kabaong ngan jit shua iya kayen kesem kejongan
Namang kayo ba imay ipang idon kam yang nga, ba ipara jong nga idon kam yang nga. Hadit mengalah pendet di kelas 12 ngalarai nganjit suai ke yeng kasem ke jonga daga jingerap ke cukup gleng kidon pat ki perlok na po silong ki bayarap inga banyo ya ka educational loan bat ngalik pulay sa Bangalore sansna pat pendet ke jing pulay nga ka BSc Nursing hagajing pulay ka sansna ha Bangalore alayo kijing hikay kibabun ba Pat hakadnya kecinya dan tinggi jonga, abang pule, abang datang bagi missionary. Ayo kacing hikai ke babun, kabahakmat ladang ale yang kena bekam. Ngadai berlong ubah tipriu tiplay. Kata kena ke banengkok. Pat hawat hakadnya kekenti ke badan bertaruh. Hanya tuhok yaki ngabu ya ulai hakmat. Ladang ilat syakite kitan chaneng, kijukili bat kiju on yang apa? Kumno kalong po habili bat kali election. Tengah jawab pun dalam mapi na po nabar na ba to si pitip thamba. But kiong ba kalong po kadai ubudlum jong party congress. Tengah sakiru ba hakali ka MP ka brother. Nga next time ba baro mapi badan ni ki badan na kijong ki party hak badan handai hak MP pila Krishnan borba ya ka party congress ke joni apa ni latam ya upra ni la job put na lang po konsulsi wa la de ikram job put hak ni MP handai pila penjabat program na po konsulsi na ai dublei way film de jab करते ya ka ji Krishnan ke joni hak ni ka MP ka belajar. Teknik sikia, kipodia, pentah hati mentah, ngangiskan bawa pada kandidat ujongi, umpat pai kerteng, handai nakjam jompi PI up kiri jompi, nakapor sekapor, PI kiri PI putau, but ni nakjam goblok nilai lengan nilai bisa, but Nimnut banjar chakmat namar bani ha banjar katung ka prosedur gale ki kendon ki ba la banjar ki ba halor namar halor jo blok kadon ke district na ka district idon sa state tengi hadin ba nila indok ya iba Lawrence mangum ha ka arterik jong ubnai nabang ba kalong ka jingkaman ka bakra ba kinong Krishnan ka jong kilawan ban penyesok bat kapati jongi. Ban hadin ke jing penyesok ka jongi ru. Kilawan ban aim sing ni ba idon ka mensim ban penklan dia ya ka kongres sajisi na nampo. Tengengai ba pi kipat ba ba piasaki ba ada kita ki bareng kita ki selayau ki lahap hidai ki selak lung ki lami biang. But bon na pi don kamat himay ni ngayon yang ni ba pila don ka mansi ban Krishnan yang party congress ba pidon ka mansi ban tamay ichilhem ban tunjok ye ka khatsau tarik kala don kata ka jinji yang kita dinomit kamat lengkap kata ka jing penyan jom kita kibong ni bahalo nagaliam jom ka district kalau pak yang kita ki nompek kita ki observer banwan ban kini punya ban kumno ka jingom jingman ha ka ni ka party congress nompo asensi bat da ka jing pak nang tei na po ka district bat wengkat ka jing bentuk bor na po ka state ino pak ya itai observer inong kini ba yana ngin penibit ban jit ya tau nong ni khmat hapo ka nompo asensi Kenompo blok kamsin mayat la yano ringkat kata ka jingetip lam na district na state katum ki kendon balabu nilayan hakata gerkom but hakata kasi khatsau tare u observer ringkat ka jiyalan yedon lang jom ki committee member kilayahun ban yasai ya ka kerteng jom ki ba Lawrence nangrum
kumu kalide nangpo kanongpo aswensi. Dengan next kemba kajinya monlang jang bawa kamshim la penbakra yano haganeka nangpo aswensi ke jomi.